Kani kedai All India Radio Shillong ko kubor ban Puledo Richmond Kharlukhi kimat bakongsan jong ko kubor menta ke step Menteri rang badu kari ula kentu yakilat jong gijela baper ban kentio ki kenhun badang saadien naga bapendan kam yaki skim baper ka BJP kalathau sarkar nen kesni haga jela Maharashtra bat ka sengkot snem ga basis pa arpau kalalong nen kesni ka kubor ke babnya Menteri rang badu kari Narendra Modi ula kentu ikilat ban train ke benta ban kentio yaki kenhun badang saadien naga jela baper da ka bapendan kam yaki skim baper Habakran na kajingilang play ka conference basan pau jong kilat Rashtrapati Bhavan ha New Delhi nen kesni. Menteri rang bado ula kentu ikilat ban sengap ikijingdon kam jong kirupat ba. Menteri rang bado ula ongru ba habakari kadang rakhe ikijingdap nyopo snem ikijing pentrai kam ya kariti sensyari. Ula ong bakilat kidai ban penpau ya kibabon ki benta jong kariti sensyari. Kam tam ya kamram ba ikijingkit klik jong kinong syong shnong. Ulong bakanikan wanra ekajingi trailang ha karukom sensyar. Ka BJP kalathau sarkar nen kasni ha kajala Maharashtra ha kaba Devendra Fadnavis ulalong Menteri rang ba kajala. Ulat kajala Bhagat Singh Koshyari ulapan semayo Fadnavis kum Menteri rang ba badi unong yalam ka NCP Ajit Pawar kum usembut Menteri rang ba Haraj Bhavan. Ka BJP kalapan pau bagi beliau kilabo jingshania haka bantau sarkar haka jela Maharashtra. Ulat ulaong ba dan dakawai pat kakenhuan banwan kam bantau sarkar. Hadian ba ulabam smai ufat naves ulaong bagi beliau ke jela kila iman ya ke BJP. Nredai ke Shiv Sena ke bala persyang banet trailang bat kibai kiseng hadian bala dapan benai ke result jongka election. Ukle ke NCP syarat Pawar ulong bakarai jong Ajit Pawar manet thau sarkar bat ke BJP kadai ke jong Ajit Pawar bat jong keseng NCP. Habakran hakinong patai kubor ha Mumbai rangkat bat ukle ke Shiv Sena Uddhav Thackeray. Syarat Pawar ulong bakarai jong Ajit Pawar kelong persya ya keseng NCP. Ka NCP kalaweng no yu Ajit Pawar nakakam nong yalam jong ka Legislative Party. Haga jaka jong latong no yu Jayant Patil bat ya kajing sensyar presiden laweng no na kajela Maharashtra. La ban pen kenmau hang ni ba hadu nen kesni kaseng Shiv Sena kaseng Kongres bat ke NCP klerai ban thau sarkar hakaba kilajit yau Uddhav Thackeray ban long unong yalam. Hendrei henen kesni hi ka BJP kala thau bakala kalakam bakala ban thau ya ke sarkar. Ka International Tourism Mart ke bapra jong kathan stelam mingi kelas sedang ha kanong ba Impal ha kajala Manipur henen kesni. La pleka do Menteri rang ba UN Biren Singh ha ka jingran rangkat Menteri kena ke sarkar preng jong katna jungo kai pertai Upralat Singh Patel. Kane ka International Tourism Mart ka basisin sisnam ke penpaw ke jingdon kathan stelam mingi ha kaliang ka kam jungo kai pertai. Kenang ban kering ya kinong jungo kai pertai nakari bat nabari ru kumjo. Ha ka jingkran jungu Pralat Singh Patel ulong bak sarkar preng kalamang Syahjar Arspa klor tengka ban kentio ya ka kam jungo kai pertai ha ka than stelam mingi. Lai pun remut ki delegate negeri baper na ki kat kendai teligiri ki bani shimbenta ha ka ni ke tourism mat. La penlong ya ki jing peninam ki jing yatai ki jing yalam syakeleng ki benta jo kenong ba Impal bat kiwei. Ruben Mewanshwa Hadem na kejela Meghalaya nin kesni ula job ikanam la adu agje kop rawai marwei gijing rawai pareng ha ke anybody can sing bala penlong dak All India Radio Shillong. Supriya Laimayum na kejela Manipur lawan baar. Kinong yakop kilawan na kejela baper jong kathan stelam ingi. Kini ginong job kilayo iki kontrak bamarsilak tengka bat sanpo hajar tengka. Kani ko kubor kawan chapi nak All India Radio Shillong. Ya kaseng kot snem ka basispa arpau jong kaseng khasi seng kme la penlong nen kasni ha Shillong ban rakhe ka jing sedang ya kaseng khasi. Hashwa banlong ka jingilang halumpung waking hajayau daki hajar ngot ki patba balariam hagiriam tenrai kilayat kejat na madan yornghep syado shalumpung waking hajayau. Kita bot bapen i ya ka jinglong tenrai pekalarti ukhasi kilayat lang.
Ka sengkut senam kadai ke bajurake man la ka senam ha ka arpulai terik unai weng ban ken mau ya ka jingki ka seng khasi ban penne bat yada ya ka niam ka rukom bat ka lariti khasi. Ha lumpung weking ha jayau la penlong ya ka jing duai pirat bat la yoru ka kentian kentukan pam bat ki jing kran ne kirang ba seng. La penipu ipeng ya ka sengkut senam de ki jing ruai bat ki jing syat tenrai. Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi un ai jingkren ha ka program basisin sibenai ju ha ka All India Radio ka man ki baat menta ka step ka por khatwei baje. Kani kan dai ka sian ka basan phukandai ba Menteri Rang Bado un kren ha ka ne ka program. Ya kani ka jingkren Menteri Rang Bado la banyo sngo na baro ki network jong ka All India Radio ba Doordarshan. Onla ru banyo sngo na ki YouTube channel jong ka office Menteri Rang Bado ka Trad Information but Broadcasting ka Didi News but ka News on AIR. Mariadap kran Menteri Rang Bado ka ketin Hindi on pen sngo ya ka jingkran ju balapan kala sya ka ketin khasi jantia bat garo bat yakini ka jingpen kala on pen sngo biang ha ka por prabaje la shibet janmir. Ka Regional Committee meeting ke Baar Pusau jong ke Zone 3 kelas sedang nen ke sengi hak Assam Administrative Staff College hak Jela Assam. Kani ke jingalang kanne arsengi. Menteri Sarkar Pedang jong ketenat karep karyang Kailash Chaudhuri ulalong Kongsan bat Menteri Sarkar Jela ketenat karep karyang Atul Bora ulalong Sumbut Kongsan. Kani ke jingalang lawan Banishim Benta da Jela Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Sikkim bat Tripura. Ka jingtmu jong kene ke jingalang kalong ban plela di ginong wat benya bat ki he officer ban weng ye ke jinget jingai ha preng ka wat benya bat ki jing persyang ha ka kamrep. Menteri Sarkar Pedang Gatanat Environment Forest but Climate Change Prakash Javadekar ulong ba ka sarkar kalabu lala ki jong ki rukom trekam bedai bat kinong ba ban penduna ya ke jing jaklia. Ulong baya ke jing jaklia lakmi bha bat lele ban penduna ha kilai spa san pusan teli ginong ba ha ya menta. Ha bejubab ke jing yatai ha Lok Sabha halor ke jing jaklia jongkal air bat ke jing kala ha ke jinglong jingman ke sun beneng henen ke sengi. Prakash Javadekar ula banjur halor ke jing don kam menilai persya ya ke jing jaklia jongkal air. Ka jingalang jong ke National Executive Meeting ba arsengi jong ke Indian Journalists Union kala sedang henen ke sengi ha Impal. Menteri Ketenat Information but Public Relations ka Jela Manipur Uti Biswajit Singh ula play ya kini ke jingalang ha ka Conference Hall jong ka MIMS ha ka School ba Manipur. Sanpongut kidkhot na ka Indian Journalists Union na kalengkari kiwan bani Shimbenta ha kini ke jingalang. Ukpa bakhoj Pope Francis ulapoy hagari Japan nin gasngi hakabal kami lenti bon ajing kren halor kajing syongsuk hakanegari kabalamat ikajing penbethayu atom bomb. Pope Francis unet jingoru ika Nagasaki bat ka Hiroshima kibadai kinong ba balasya penhap bom hakabakot jong katma ba baar. Pope Francis uwan bet-bet na Thailand bat unet sa Tokyo hakaba uyalap ika kubor jong kajing yaisya bat kajing syongsuk. Ka Lingsun Air KBZ nagari Myanmar kala sedang ya kejing penher jongka ha pedeng kanong ba Mandalay ha kari Myanmar bat ka Impal ha ka Jela Manipur. Kani ke Lingsun kalami na Mandalay bat kalahyar ha kakat Lingsun bir tiken drajit ha Impal nin kesngi. Ka kenhuan ki menteri ke Jela Manipur bat kiwe-kiwe ki he officer sarkar gila priang sobhai ki breu balasyong ha kani ke Lingsun onda gila poi ha kani kakat Lingsun. Bat kato ka kubor kalakot agani ka step ka balawan syapi na ka All India Radio Shillong. Ha kapor prabajing ini so baga Delhi Station na kabanta ka kubor ha ka ketin Hindi, kabanbot da ka kubor ha ka ketin pareng ha kapor prakat san minute. Ngipen ka mawi piginong sngap ba ha kapor prashteng na gani ka station, pinyo ka kubor na katanch telam mingi ha ka ketin pareng. Sngop haban ap menta ki kubor na Delhi, kapor menta kala agenda bartat praduna san minute.